Imagine the second one. Neil McGarra a flay, Louise. Darren, most of the holly hero sé gast gom grach rodi father sa. Ní dói lumsa go diggin tún dumas the dianta Louise. Détinse agus Liam golik na Gardaí le scéalte. A chul video for defamation of character. Rouse nach smain of Eric Jim. Plan an mora gom na hi Darren caught me a credit. Tussa a chretuns. The mission hustle Louise and sminu a flanakin slim hen harrint amach as a brashach shot. Darren. Hi, Sinead. Hi. Well, tá sé déint agam. Weird. Midweek break in Prague, bogáil mitranón in é, agus fu mé an díal go Joe. Oh, well, mi current ho saying am a mú peisgéile. Well, tá is a good cut a Jern sheet, the early bird. Han jé tá sin ra. So, saola gar, ha? The Lesser Quarter, Prague Castle. So, céird faoi cilúir a beogatí haig tróna. Cer golóir, tín plis 8? Okay. Golia cam é réit, tá déna golóir mar atá. Right. Slán. Slán. Ma hagan tú chance a one eladam. Gadam ditch. Shadzella, chal tua. Louise, ní mis go report le the leheadsa. Muneska, the oblid na cousin. Hey, Louise. So, gachrú ceacolóir? Tá, Tom Caclor. So, kind of ekim choose to station radio. Cared? Voice over den Vogler will do rake on a Oh, sin, is costal nach me million of anish. Came fun of me. Tá ma treis arias ma fast. Jeez, Louise. I mean, can't make her hahan and Jim, lad. Came fun your too shin. Chúsin na farsanta, ní has tam laart fi man a vislat, Jan. Well, I'm pointing Darren, le show. Well, Broner and Muck, well, vi come ergo size ergo unter shoe lads for bow. Se ar ha ro vastule Darren ní feilam daile leis ní smú. Look, shin intimidation. I mean, ta really get out the ruddy more bullying in the workplace. Sexual harassment. Care Darren. Tá brunner mi Jan ní ra sé gast commission rálat. I can't do ruddy can she ain't a free. Halla Jan ní has ma laart fi se helle. I can spade that in Zlee for her. Jan, cert dort me. Okay, Broner. Well, my mission now ain't no the gain of ditch. Ní doile me. Ní go buinte se. Sachas job hurt an Peter. Well, Pager. Wat nou weer borgen? Fekkemidj, okay? Angela? Angela? Oh, Michael. Wat doe ik door? Tá. Ke dat tú an John Trasha go waidin? Cais go réit mam chálar. Wel tá de soasúir. A bhí gom na rud bug smuoinú gé rééis sin lig. Right. Na habrún chatan í réisin seo. Ach bhí mar ceall fríide cheile ré. Ha mai ma míltíígus, réad mar susan seo. A tá all right inis, gur mai agad. Wat ginint go tú áráid? Ó, níl gom a bhíel. Thíglim hall réile seo. Ag mar sin síalbag suair seo. Coplú i rééis mé teammaid. Switch mar déú hála se lig. Angela. Na bí cáint mar sin. Nish, is Susie shot? Oh, lovely. I'll tell you what. Panie, what? Neil. Oh, no, well. Agus ná dín dearmad an súráiste. Nish, kam sé mocht ar ball. A betur ceach leor le Jason, nach mé? Bé. Má an bocli. Kam go iste gaí le castle din. Girlfriend dad. Níl a wachi no meach se choéisci sin. Go len seos tar baragum. Má bocli bú. Hey, Jason. Maar ga het je mat. Oh, tá geart agad. All right, well, bit a úchlí mat a Jason is, mé? Bé. Má an bocli. All right, bar an bheith mocht.
What's your feic me turn on, Chef? All right. Okay, slán. Slán fáil. Good night, lad. Gur mai. Well, Dylan. Get in with you. Siúl. Láirlathe. Cur scéalathe, láirléir bhin. Agus chuir mis mar dábíle geáletsa go mbeidh áthas agus glindar ar a galíonn sin ar chluise siad a glár. Á míle buchas slánachtaí. Bhí seach réalma caiintlet a friganás a leh caiintlet. Cébé dúir a choín gas marrálet nach chun me gur a lóléitsa, ná le tresa, ná le duna le faoin scéilsin, ha? Ar a táúcha ceán dána leis i deil. Tá i sean stéir inús. Agus tá sean sa taine is bhil agus rudí chuir na gceart. Oi, áir, agus mu móiste scoile. Ach sí tíine agus tá gáhacha grúd nach bhfuil amsa. Ó breanahhaach, ná líg do bhaidí listra. Sanú má táach ceneachta deolata amsáid. Ach bí fáideach le. Láir le, éis le agus há rud a behéile. Tá mis ráile, díníireacht I hiiscint. I hiisce? Se. Lachtá gna chuir se a hiiscin, mise. Á mu se choí nóach. Tá bhain sin is bhád rogáil de lugams. Báíú sin bhád gon déile le bhéicilms. Tá mis rá mitne. Brenna, ná be chu sefóideach sin, gus ná bí lechas tóchach agus táú, ná lecha míaideach. Á bhaide san mar agú tú a bháhanis. A mis a handri ai. A mis a handri a choí nóach le, mo chud nósan na jarúgutse, ná go fese, ná go indin na lechan na rit. Mis is sémas bicil tamó gána wach agus ní aró sá ná beltan am be, agus feta tú na hogal a dí aucuin. Gur míle maithe go bhíhéil. Tá túnta tuiscin am mar a bhíriú. Níl me tad nach níach duna belle. Níl a chéinealtas tiltte gom. In éon dáir chaime leat. Tá is an gur gáta me tú. Tí dá sin rá. Brenna. Bhí sé donna go leo go gáta tú me. Ach ní roiig me riamh. Cén fá go chumtú na bréige sin faoi líam agus burnaí bhar eis le chéile. Glas suúracha bhí an Angela. Stoigh gur éad a bhí orm. A gár go art sa buin tait nuas a tíal, agus mise. Bhí me chu son in a léis sin. Áir go nisme, chaid me ahanrod le srú. Tá mé níos léidir a bhú teag foiig go gom fadain. Cad a bhá tú, Angela? Cad a bhá tú gom an nóir sin? Tá is go dtí bhói me daid. Rá tú ngrálum? Nílas gom. Bhí me cineal melta. Bhí tarint a cineal an searta go dáram. Brenn Angela, ní heata trúd mar sin a rá mar ó tú a ríide faoi. Bhí heal taimméid a ríre faoi. Ó, bhí heal. Tá má buar a fahanrod. Fan fian a créicrí. Móim go donna fahanrod.
Hi, Bernie. Oh, hi. Kijk wel even, hè? Kijk wel toe maar bagel toe brasas het in palleert. Ha, toe vals, hè? Dan Bernie, kijk je dan in Bronton Snoelers? Oh, yeah. Sprara siya. What's it? Ni sgwyl'n siala siarif. Liam, ti'n mag gwyd siawad chyn tosi roes. Gazire. Wel, nis een glissend ocean, hè? Rockstar Belkshine. Ha, baggelin. Brand Bernie, maar is toen kunnen maken nog de. Bedankt als daar wordt Kevin. Na rire? Ja. We gaan graag in de spielische breek aan je nachtmag. Well, actually, barlam pachtiste. What's it? Maar knie torsach na lein tisha. Hoe te kind je? Je graag zaast een bug naar moor. Ja, het is saam. Grumele maar erin gij. Oh. Wel, ik ging celebreren, Marcin, hè? Ja, beter. Right, well, thank you wel. Slaan. Ní cheart na sin bheith antain. Ja, bhain chearnta sa dhéire a bhí stop hális. Tá a cit a giste. Ar buú a bí ar an fan méidir hála a bí. Brenna. Tá séach go agus tá samsa. Nach féad le tá a hecht á bhharsa. Tí na bhain bheith an turnín. Is spachta cí leis sin na nírinne. Bas má cru seola tarlú le deú hála sem méidir víadrin. Le cneall críochar le hanrad. Tú cínte? Léon chinse. Ar a leid, tí go muid chéile. Tegin. Slán Angela. Tá ma ceabag an lein siad sexual frustration ar sin. Ha? Ag strachas ús na beermats. Sinna dhearann siad a rénos. Gyda bwaith. Coffee, bledhal. Actually, hag ní bheith tá na héis cuine bhar daigant. Well, well, all right to it. Mae cwmpa'n caffe at neithio. Ní bhé. Dy cynta? Tá má ceart go leor. Wel, corra tu, ni'r chodr mewn eil. Bhí má másca suas a néime de hála ré. Bhí má ddíra gurí bhéile am héin. Taig. Cé Jeff na tort, so? Wel, has chwmwyd cynta rolet. Cert fwy go dírach. Le tar agol cynnal proposition bag amwyd. O hwg dia, tian go ti'n si fec. Aber y mach. Ja, wel, barl noch yn dod cyntala. Tra cynnal prifod i'ch ma'n jar. Oh. Angela, ta scale haile hanw fo siag meg. Gweld i wedi swas dair. Angela. Bhú cinn sin dhéam lení. Tá bham, gramad. Leor stoiri. Bhí tú cúrmach sta sé feidir bail ír. Naí tú me feidir. Cé dúir tú aide? Cíanna tá merá. A se chuán síman nach rafaí láir nach bhfuil feidir. Na nám sinnig is sé fráiseach lenne se bhhána. Má sin sé feidir. An ní an sin nach dearmad beg siimplí. Harlá te go bhna be go divin. Is just gotáir se. Híle ar fuis nu se bíanana. Ó se geoltád líamach go muidir ráhfuil sa. Líam sé a bhí meidir go gatú bheith cuaach bhág. Níiad tú preiseach mar sníí a rí, Dígann tú héna sé? Ja, ja, tí. Brean líam lení. Tá hain go mág tú chuir dochraí go stána muisteach sa business se foiil áid. Gus tá tú anstúm a bailíart. Ó gur go a lóna is, má tá críoch na mis se seáid fe tú meach le. Ráitám ítach ó goile sunne me deamdar má cíine bhin go ar síiripeg sáháda, mar sin an réitlaat. Well an nó stoinach ní nach coppla lá an do chor.
Well, le bheith fíornach, bhí mar cínú a seachtain, mar cínú go ar sáile. Ó, ar sáile. Ja, kis ar tymach ar sydd. Iawn nach leir o tjenwach na ffeidir ar tymach gyda tu tas ar yn sio. A nhw wysi am map am wedi achlwg o'ch yn hyd i'r bed yn breakfast o'ch sy'n siwpo. Mar cínú ar fai pís mór. Swn i'n annach package deal beg. Wel, y wylis sad sy'n ish, gyda misio go seira chean ac am sy'n. Agus ni yna mae jar mag jo yr ysbryd agus y sport I fi ein yn y byd. Fi chwygri an y sgwelt yn y gloch. Agus na rair gynnu. O, gyd eisiau cewgad o'ch rhi. Agus ni hyd na hot o'ch rhi'n eisiau y wyl tar yn dyn o'n chorbe. Ach ffos ydy's fydde yes ar y gosta. Ie, cholin, fi ma mor caint fi sy'n arraid. A hwys a cyda hen, ta rhaid broseri agus irsi hwys ag am sy'n teach. Agus tŵr mae stech a dyd. Cyrra mi'n wad o cholin. Dean yn Siliam, na tu cwsa ordi be'r cholin sy'n. Honig mi sy'n rwydyn noed o'ch ydy'r telefis fwy a'i bita sy'n. Ceri anna fi'n sy'n chwyddiac o pala sy'n. Hilan ar ligi wma chan i riawiad. Wel, mae'n i'n annach bys o chrag. O, sy'n eiliam. Ach yn oed i'r unig atos ar salin i'r honig dwi'n wael o gychion chefi. Gyd fi fyrni, gyd ar roi byrni fi siarad. Cyn waith tig byrni leis? Cyn waith tig leis? Si'n fan o ffos dwi William. Agus si'n mo'r dy fici sy'n waith tig leis. Liga o sotti. Iar, siafwyd. Wel, chyle gos I brenos atos charmaidyn. Hard night tam siapa. Eist dy fel yn siar. Thos am dy gymanach ni'n chaintil o'r ddymasyn. Ach na chwac mei. Yn fyrd sacop. Eist dy chors medyn, hys ag y tro. Ni credim. Ni credim. Ciach I gredyn dyn yma'r hosa? Okay. Right. Cyr oedd y fan dili charmaidyn marsyn, ha? Nu, rhwng si wael o chyrbyr, reid? Nish, tar am o tape, ars ma'r dwde. Un si mag o chwlyn y bro gyda chwnig ma'r maidyn. Stad nach si ffawn nhw'n crack at smaile, ha? Dwi'n doch lab o fec. Sia ffynnu, person dwi'n doch imas twyr, na hwan? I mean, chryfegin dews had service auto Farry Yarrod. Dwi'n doch lab o fec. Yn tape o haig. Nish. Dwi'n nair mag o morw. Fastenish? Yeah, tá actually. Is it back? Éislum sanus. Agus má tá ein splank chéad éiste tú go géir. Má chluisin edit as focal fí seo fod a bhile. Bhfuil fed go dtíananas me? Gear me a scórnach. Nish, crachw hen is da ffos bracoch o machas ma hech. Is da fecyn eist go diaw. Nach das yn bront yn sy'n dedi rhaid. Dedi gyma nach wyl efyn. Chwysad, ta mami cynnig sy'n y chele. Mas cadê na smut? Cadê na smut? Cadê na smamai? Siwn I hegen tu. Bochlín bocht. Hegen tu ceta tarlo chyrbe. Tú rhaid ti dy stor, ha? Nw, beth yw'n gyr ag swas y staid agos, sgeidigan, ha? Stad am ffwsal. Na rwyt ma'n at mili weigr o mae cart gylior. Gwyle cogor a... Wel, chol y hort fi reid, lai am lôn y mariach. Iel, really. Ta mae jymwys ys aran agos glasryd am tŵ. O. Ei, mi si me hen agos di hagen casyn cariad maid yn achwyr ysad ynys. Ni ran chor am. Tia cart gylior. Yw mas y chapwyd. Gydra mae hen ysig y galif am weira. Rwy. Trwmpyn ti'n gysleawn yma fer. Gwyle hwyg. Ni ac ydw'n dir wyg o waid yn ochr. Ond shake?
Ha. Baid níach ach is cosúr gur siúl cos trá vín se na lenta seo. Béidir gur hísan sin a bheith se. sé híimeis. Ó fé pre. Cobre hier. Dat is compartach gober se nach chud. Comportach, Harry is sprála mar. Is is me swinú. Well, fi me ri fi meist op dat ngé, so cap moet doen aan job se. So dat Harskins ha wat. Tarskins? Cyn can al Tarskins? Wel, is ní gá. Din darma der skom. Harry, come on, hafa amacha. Wel, susta me swinú gal sé bag le Liam is a rabbi fatamel. Agus well. Tá tú gur cuar me ceafé a galam sa ba? Wel, da mag sé sin right dat so het. Harry, tá sam nach am an seo ach le seach títan an átar bhfuil am thula dúnta. Wel, dus mat do hen kind so sin ik heb hem heen, you know. By no sin Chinese was tar an bhaha fad, ní has nach den kind mo chin gan hart or die was. Tá mai cínta arfach, gus rénas, tinna bris an áte másgat. Oh yeah. Was my call you should cat go. Slán gine. Slán. Na cuiir í téna díiste hé mar síle? Tá deú sin haig? Tá. Gaile cogur. Oltas a báir chumána bheith dúr, hí me gur me seléir sa méidir dúr me letin slóche. Relax. Ach geardeach. Tá bin saidir sin agus. Cumach gine san snig ma hefh chémas. Tar ma táide go dasach. Wat is true? Wat is je later wordt het door de kind? Sna gaiit ar cinn grísin ó hémas? Tá sé fé le. Well, tá mé cínta go dáná sé leat. Tá dréocht áil in na buint leis an gahar sin, Tá mé héana agus Carol am an blianta fad ó hin. San ni bheith gá le tourguide mar sin. Beit tú héine an rair canna ilige has bantam. Cínta, Prague Castle, Charles Bridge, leis a quarter, scolóráid eile. Ceann a gur míle mágad asach seo. Ní ra mé cínta faoi imecht ar dúsach níos, well. You're convinced? Agus míle buchas as a gacrad a chuir an áirithe. Fibre bit. Oi dad. Níach me an job sin a fadú, a chu nós dóin rudas angus intach. Well, tú le níteach am choratúréid. Na rút me le tanna. Á, dúirt. Agus mas buan mo chuoineis ví tú tomáint? Agus ví tú tína chéile? Go le cogur an is rá leabhád ó leat ar a tar se? Bhí me am héin. Agus ceart faoi ar maidin inne? Cara tú ar maidin inne? Nis, ar me uidir bháin eile. Ó tú le níteachtam cara tú ar maidin inne nó a gaiine a chiceáil le machasad. An rud a hála a sé hátanis. Hart? Hart a bhein? Is fad ó hart a tan scéal se. Mar ní me se a tosaí le díaltas a bhaint gan séic lofa sin. An go bheith tú